Селам алейкум, бүгін Қырмыжғалынан 746-й күні кетмекте. Эфирде заман студияда сілерімен Шевкет Аматулаев селямлайым. Ең азындан 34 инсан элек oldu, 100-ден зияде яраланды. Анкарада кенеде теракт. Түневін ақшам Түркия пайтақтының Гювен парк янадaki дұрақта патлав yüz берді. Олған мәліметқа көре бомбанен толы еңгіл араба патлаған. О вақыт дұрақта бір чоқ инсан нақлие беклеп тұрайды. Оларның чоқысы зарарланды. Бірқач еңгіл араба ве автобус атешке оғырады. Koltuğu doluydu. Koltuklar dolu. 40-50 kişi vardı. 50 kişi varmış. Otobüs aradan 40 kişi vardı. Biraz yavaşlandı. Yanımızdan bir araba geçti. Bum diye patladı. Kırmızı bir şey geldi. Kırmızı bir şey geldi arabanın içine. 2-3 kişi aldı götürdü. Benim burama geldi. Burama geldi, ben aşağı attım. Киевде Milli Meclis топлашып өткерілді. 18 майыс матем күні кечірілігі бойынша азырлықлар енді башланды. Мeclis азалары программа üzerinde çalışalар. Қырымда işgalci кеметі мeclisini ясақ етсе, тімсалжы орган насыл çalışacağında muzakere еттілер. Бұне бері Қырымның мемори сыңырына кечув қайделеріне кірсетілежек денішмелеріні де оғренділер. Матем tedbirlerin etrafında muzakere ettik. Bir orgkomiteye kurduk. Ve şimdi burada Ukrayna devletine beraber işlerimizi alıp varacak. Kırım Tatar Milli Meclis'in ve regional ve yerli meclislerin geleceği anlaşıldı ki bunlar mahkemelerini devam edecekler. Ama bizler de orada vetanımızda Kırım Tatar Milli Meclis'in vazifelerindeki olan yönelişlerini bile boş bırakmayacak. Sınırdan geçme meselesi. Çünkü biliyorsunuz şimdi bu sınırdan mal geçirmesi kaç kilo olabilir, fiyatı nasıl olabilir, böyle gerekli kararlar kabul edilecek. Biz bu kararların leykalarını burada müzakere ettik. 1. April'den başlayıp oradaki Ukrayna numaraları mecburi deniştirilecek işgalciler tarafından ve insanlar nasıl kendi arabalarından Ukrayna vatandaşları ya da Ukrayna pasportu olan insanlar nasıl onlar bu arabalarını kullanıp sınırdan geçebilirler. Şimdi bu meselenin çözümü için de Ukrayna hükümet tarafından karar hazırlana ve bu kararın bazı noktalarını biz burada müzakere ettik ve kendi tekliflerimizi bildirdik. Türkiye Kırım'na mecburi şekilde terk etken Kırım Tatarlar için Xerson vilayetinde tahminen 1000 ev kurmağa işandıra. Meclisin tahminlerine göre işgalden son yarımadana 7-8 bin Kırım Tatar ailesi terk etken. Leyha omurge geçirilse evlerine muhtaç olan korantalar alabilecektir. Meclis yakın vakitte kriterilerini belirlemek gerek. Türkiye tarafından esas Ukrayna'da 1000 ev kurulması bir programa başlanacak. Bunun etrafında konuştuk. Bu evler Xerson vilayetinde kurulacak. Bir kereden bütün arkadaşlarımız bunu açıklamakın gerek olganını söylediler. Bu evler bu vakticek Kırım'dan esas Ukrayna'ya mecbur olgan çıkmağa arkadaşlarımızın için ve onların da hepsinin içinde gir. Çok bile ağır durumda olganlar için. Çünkü şimdi burada aşağı yukarı en azı bir 7-8 bin korantalar var. Kırım'dan mecbur oldular çıkmağa ve bunların evsizlik meselesini çözmek için işte bu programla. Onun için birisi düşünmesin ki şimdi burada evler kurup Kırım'dan insanları götürecek. Yok. Bizim meclisin pozisyonu aynı evveldeki gibi becerdiğimiz kadar Kırım'dan ayrılmayık. Oradaki toprakka sarılayık ve vatanımızdan hiçbirisi çıkmasın. Bazı arkadaşlarımız dediler belki bu kurulacak evlerinden bir kısmı Özbekistan'dan göçüp gelmeye Kırım Tatarlarga ayrılsın. Onu da düşünecek. Руководство Херсонской области ответило, что она готова во всех этих вопросах поддержать нас. Как же это будет на самом деле, я думаю, мы услышим в ближайшее время. Они обещали, что в этих вопросах выделения земли с их стороны препятствий не будут, они будут помогать.
прозвучало такое предложение, что эти дома не должны даваться в собственность, иначе все будут бежать только ради того, чтобы получить дома. Это, в принципе, я считаю правильным предложением. То, что будут учтены все, которые находятся на сегодняшний день на материковой территории, те, кто стоит на блокаде, и те, кто вынужден был выехать из Крыма. Мустафа Джемилев Бірлешкен Миллетлер Тешкілаты туплашуында чықыш yapacak. Джемилев ярмада да Қырым-татар халқынан ақлары бозылғаны ве işgalci әкеметі меджлесіне ясақ ете білген аққанда сөз дүрсетежек. Он топлашуы мартынан 18-інде өткерілежектір. Я, конечно, в основном буду говорить, в каком состоянии сейчас находится Крым, и особенно коренной народ Крыма, крымские татары. И сейчас очень актуализируется вопрос, что делать в связи, скажем, попытками российских властей запретить меджлис крымско-татарского народа. Решение, конечно, если оно такое будет принято, очень абсурдное, противоречие всем мыслимым нормам, в том числе декларации о правах коренных народов, принятых Организацией Объединенных Наций. И, наверное, будем предлагать какие-то дополнительные санкции против страны-агрессора, которая ведет себя столь неадекватно по отношению. Кроме того, Россия сейчас грубо попирает положение Женевской конвенции о статусе оккупированных территорий. Об этом в основном будем говорить. Ну и заключаться она, видимо, должно быть предложениями к Совету Безопасности ООН, чтобы были приняты дополнительные санкции. Киевде Қырымынчын марафон өткерділер. Акцияда 200-ден зияды инсан иштирак етті. Чапыжыларыны уч тақымға бөлділер, біреулері 2 километр, дигерлері ise 5 ве 10 километр чаптылар. Умумен оларақ иштиракчылар 812 километр кечті. Бұл Киев Ахмеджет арасында олған месафедір. Более етіп иштиракчылар Ахмеджетні Украина пайтақтынен бағладылар. Бежали к Крыму, бежали к Ялте. Вот, организаторы решили, что нужно бежать до Симферополя. Мы просили, и не я только просила, бежать до Ялты, но никто не хотел менять финиш, поэтому мы сами бежали до Ялты, прибежали. Завершили пробежку на 5 километров с группой, так сказать, единомышленников, которые хотим своим таким видом, такой маленькой толикой поддержать наш Крым, который все-таки Крым – это Украина. И чтобы, собственно, вся общественность Украины, и мировая в том числе, знала, что Крым – это Украина все-таки. Чи українською, чи російською, чи татарською, то це Україна. Ми бігали за цю красиву ідею, щоб Крим був в складі України, що це дуже важливо як в історичному плані, так і сучасному, тому що тільки разом кримські татари, кримці разом з Україною будуть силою, яка вирішить цю проблему. Геническте хатırlattылар Қырым бұл Украина. Шерде Украина ордусының юг бөлігінің аскерлері информацион ве ватанпервер акциясына кечірділер. Акция шерінің бірқаш көшесінде өткерілді. Аскерлер информацион чадырларына тікледілер. Ерлі сакинлеріне Русия тарафындан олған провокациялардан вазгешмеге чағырдылар. Сакинлерге Қырым бұл Украина язысынен білдірмелеріні тарқаттылар. Проводимо таку інформаційну, розважальну і патріотичну акцію від військовослужбовців оперативно-тактичного групування «Південь». Ми хочемо показати мешканцям Геніческу, що, по-перше, їх є кому захищати, і ми просимо їх підтримки в цьому. Ми хочемо показати, що ми підтримуємо лише Україну, лише українські Збройні Сили і просимо того ж від генічан. Ми роздаємо мешканцям Геніческу листівки, в яких ми підкреслюємо, що Крим – це Україна. Қырым автоинспекция соғынды невбетлер бітмей, олар күн бірқач километрге созыла. Қырым сакинлері Украин номераларына ве араба весиқаларына, рус номер ве весиқаларына деңіштірмек үшін туралар. Беллики апрелінің бірінден Қырымда Украин номерларында қайд олынған арабалар үшін ируш ясақ етлежектір. Ишғалжы әкеметі емпаранен жезаламаға, емде айдавжы весиқасыны вақтынже тұтып алмаға ишандыра. Я вчера занял очередь где-то в пределах 9 часов вечера, 21 час.
Я занял очередь, был аж там наверху моста. Сейчас оно прошло. И сейчас смотрю, туда очередь двигается. Гаишники стали приходить на работу пораньше. И вроде как бы веселее стали работать. Ну, все равно. Биотуалета нету. Это большой минус. И как бы, ну, некомфортно. Глупая политика правительства и все. Они могли бы эту проблему решить спокойно. Что это за фигня, что люди вот, бросают работу, семьи, внуков, детей и едут какую-то фигню делать, фигню. Решите, было, так сказать, первоначально сказано до конца 2017 года. И если бы этот вопрос, вот это, так сказать, они не ускоряли, не было бы этой, так сказать, проблемы, которые мы просто не знаем, как решить, понимаете? Люди волнуются, потому что не дадут ездить после 1 апреля. Или это первоапрельская шутка? Может быть, это шутка такая на уровне государства? Возможно. Правительство не решило проблему. Если человек хочет уехать за границу, в Европу на своей машине, его не сможет сейчас уже никуда поехать. Он не выездной, просто не выездной, понимаете? Кырымда фуртуна вазиетini илан еттілер. Кундуз ве гежесі күчлі шимали шарқы ел олмасыны тахмин етелер. Саниеде 25-30 метрге сежектір. Кундуз яғмур ве атта қарлы яғмур олмасыны тахмин етелер. Термометрлер sıfırdan yuqarı 1-6 дереже сежақ көстережектір, гежесі есе sıfırға түшежектір. Құртарыжылар бұл күнлері керегі олмастан азбарға чықмамаға чағыралар. Bu saatқа sonki haberimiz еді. Sizlerге ей күнлер тілейім. Ақшамки заман яйынларымызны қачырмаңыз. Көрішкенже.